Ngeri obraba ingende ni mbunge ya kaunti ya Meru Evans Mawira Karia na ugite mbunge irutharura yana bachokera nindi bakithabakiana murungamo yo konyora Meru igwitithwe na mbere na ugite kithira Meru ibakugwa batianiri ni motungata yara bakithabakia rungu rwa thirikari ya kaunti wena kyoto kinyake kurungika uribo goti mwanka indira mantu ya kithira kere kana aboya Mawira ana tukete rombo chunko ni bagi kukia sniper kuri kwa mpoyo mutugi kare na utoachio Guchuira Kyoto Daniel Benandi wijekeneta sniper kwirikana kwire ikukiri noruru oragini anto bate kumenyekana ni ruru alia rontuko kumakire atongeria Bajamiru na uju ni MC wa Mitungo Evans Mawira Karia Kidimanda justice nonto mwana oro wetwa sniper bara bamuthirie kitendo gya kinyama na itukwenda no mwanka justice yonekane na justice ira tukwariria tikingi ni antu bara baitire ngugiu bagwatwe baikwe kotini na koti igite igamba na yota nikenda ginya family ira yomba kuigwa at least inyabo ibombete kumenya thirikari ya Kenya nontu responsibility ya thirikari kumenyera mtu wonde kana mwananchi wonde wa Kenya. Kuruki Mawira na ugite Mwankira na Arua gutethire onekana gatigati ka MCs bambunge ya Meru na ngabana Kawira Mwangaza kumandira baumire seneti arangabana Mwangaza onokere chiarera kwenga tobisine gutirwa aria rureo rwa guchwathiri ndene ya Meru sofa either kuma rutere rwa governor kana kuma rutere rwa assembly kana kuma any other quarters. So kutina any thing of the sort in the offing until such a time rera gwatwika mbuga kwina party rekethre kenda kureta rwaria nikenda tumba konethera assembly na executive chombo gwatane atwita ngugi but at the moment gutina initiative from any side so tutumba kuga kwina thiri whereas gutirwa aria rwithirite rureo kana kugeria kwaraniria at the moment. Indi Mawira akiuga mwanka jwangirijiri 24 bena wirigiro kwithira na ngwataniro kenda bota atongira barabathuri na kura bomba kuritira mukadi wa Meru Ngugi tweterete nontu nandi Meru has lost 2 years so far 2023 na nya 2022 part of it na tugeta 2024 nontu 2024 tugeta twetara mianga igire agituringa kura kwatwika thiri konekana kenda no ngugi umba kuritikana mwananchi o Meru amba ku enjoy services cia thirikari the better nontu kwina mbathukano rutere rwa assembly na executive. I want to tell you gote services ire nyingi ka tampered with. Kingi Mawira na ugite mwanka jwangirijiri 24 mweri jwa mbere kiumia kia mbere kana kia biere bakethira bakirita mwerekera jwa utambunge ya Meru January the first week or the second week tukethea twithithia roadmap the year 2024 na ira tugomba guthea tukiadressa Meru bwega tukibera kungwa buria batwi turi MCs wa Meru tukubanga nontu tukumenya mantu jara jathirite jario na no mwanka twite na mbere so we'll give a clear roadmap of what we are going to do in the year 2024. Na igoro nyuma MCs bakuma mirige negembe gushumire kuga na kuria kariba obakare ogoti ugambi ba Mawira ni bubu msimamo jo MCs bagembe jo kuga batire access msimamo jo binafsi na onte advocate ando gutwika batikure revenue tiga watwika thirikari rero tukuba services. For example, Jamitungo aja batu twithire tukure revenue ya thoko kuma 2016 na indari mutare nombere utongeria rwaria ro kurungeka kuria revenue ya thoko. Reason being gutari na thoko ya antu kwenderia na ria twarikirie thoko tu antu botonywa thoko ne itwabere na ndibendere kuthambio revenue. In case ugatwika thirikari tiumba kuthithia barabara kwatwika thirikari tiumba ku collect roko thokone watu thirikari tiumba kureta ndawa macibitari batwe tukethera twi at liberty kana tukethera twi na right ya kwira antu baba bakara ambio revenue ni migambo ire MC uju adititenderia ukari na kiatho ya kuguna kana kwa na Bashalom Children's Home Thigunku ara kugwatanite na shoreba wa mwana mbeo mbithe bakuma wandine yawe every December twethera twina function kana itutithagia ku give back to the community na gutethereria na baba vulnerable through weta kubaikiria bia korea
kana kubaikiria thigonko riria bangi bakura thigonko bagwiriritwe na family ciao na antu bao kinya bo tukauga ibabati kwetha bakienjoy nonto they are not less human beings na kinya murungu na tukomandite gutethereria antu baria batiguchiumba kana antu baria ankia na baria be vulnerable in the society. Na nyumene mbewiji na BCMC ujo bedra bakigwatana na skuru yote ano bundi ya mitungu arabo karina kanya kwethra bakithuja biao bia mbewiji mono bategetia na barabara geretwe sekondari mwanka juju na twina na nkurukia 600 ndene ya keni giki beje baritanwe na tuja courses ira bombo thithire chumbo batethio turone bwao nonto nowadays tukumenya formal jobs itekuonekana na inya muno bombe trainwa skills ira bombo chiandika bongo kana ira bombo rugora inya biashara bakandika inya na bangi ku create employment na nteto ingi then now wangi together tukiba showcase their talents barabe na talent ya kuina barabe na talent ya kurap barabe na talent ya DJ tumenya nowadays the creative economy ni kore abwega ka the digital economy so together tukibatetheria na bona kuba link up na opportunities ira chumbo batetheria nene motoro yao kuma wandine ya mitungu gicigo mbunge kia South Imenti nke report ranteto cia Wero Juma rea kwa rietwa ni Mutungi Kare.